Ciao. Yeah. Speaker, try katin kupre kene osakre nilap, mail katin law nan kupor, ay ambatawan kapakap sansa. Chalu yaki. Kaping lingan no wow, so yaki o piling kamarar na in court sa matkalo. Sabil yaki o mensakre kene ratungal kapang. Kuikiran kap kaitan Russian. आपने मेलल पकोल लिखले कसंपल में बेनीर कटिन लिखी हम कितन बागी योंगे रोसा बिल मारवे यो टवे kan ये पिनिन को क्वेश्चन एट के सके मोनाट पाम पटलाnan पकोल लिखले कसंपल वेट इपकरन कटिन kamakaletan mo yung man kit o kasugay di sapel mar ng sarawi nganen kamaran nganen kawit When kamaray ni kito kawit kit nanu yalamalam nan ranwit sapul marra. Tama sa pampatron kati, kosaniti, kamanala, enitawayan o peyan kupur. Pat, iuyakan, patokan, and kalinganala, kawawiyala o kasarawiyala mara. Iulian kitiyo ya sakarata san saluat. Ni aralat. Piniran katin kalangan o ang partiyo sa karatan naman o sa pilmen kair sa karatan ang sukset pagiran katikito sa pilmar tapagin ngayon sa rawi patupal kin kititi o kitimkin kitipana katikito sa pilmar tolang sa rawi kan when umot kabil kitipana kolpet kakalway kit perperay kit sinsilay kit o kabayata kit Nilang kabayanir masawiyaki ew o sakarayir. Nilang kabayanir o atong alsantor sa kamaw Jesus Christ. Amen. Kalanganan Senator ko, kalanganan Juan Paronet, kaya kakaya katlanan sa Palmatay, Uya Kupur. O ibaan po na si Chief Clerk kong roll call. Senator Edson Abram, Senator Kiko Abis Jr., Senator Isaac Artui, Senator Ricky Carl, Amen. Senator Sonsere Edgar, Senator Wilfred H. Edmund,
Senator Bill E. Edward, Senator Stevie Gay Edwin, Senator Aurelio P. Joab, Senator Alfred Sen. La Torre, Senator Denny L. Laben, Senator Edgar W. Liganet, Senator Tendi Tesua Lui, Senator Benjamin H. Ludwig, Senator Magari Miguel, Senator Erolyn S. Movic, Senator Sheldon G. Net, Yet ngay mai. Senator Nelber A. Perez, Senator Dionisio E. Simon, Senator Mitarai Simena, Senator Francisco Simram, Mr. Speaker. Ay, Quorum, Mr. Speaker. kailangan sansal magtry sa ulman ko koro magtry ka katlanan uya kubur. Muna tayo paan katlanan uya kubur. Ang sansal may Senator Ludwig ko, Floor Leader Abram, excuse na uya kubur na ako. Amona tayo paan katla tapatulanan uya kubur ay manulian tayo diyo ya sabal matay sa karatahan kapyung. Malal sa karan misik o kapyung lap ang kubur na nilap. Sa karan kay po niyo wawlap ang kubur adopso ko. Wawlap ang kubur ni Shoko. Waun ko sabal marlikan ko, nalalang ko, nagkaliik. Waw tororong lapalap kay ti. Kalian tiyak, pomocho o government, national, state o local government. Waun ko kabinan po bay, Honorable Stevenson Joseph, Acting Governor, Francisco Yowanis, siyong ko pong lapalap, Honorable Nelson Joseph, o yang amoy siyong ko pong kan koros. Masaksit, Edwin Alwa, o Vice Speaker Michael, o Honorable Senator kan koros. Waun ko lang samorokan, Aloysio, Seriso, Malal naray mo Seriso kan, so masakan, o labalap lang kasampal kan ng Chamber What, men po bay koros, po taga po bayet, po taga bay kan, o non-way loud kan, mastikan po bay. Rakat, o men pagi Thailand eupenan ang uya ko puron ranwot. Essential may floor leader sa patayang tayo ranwot, nariban patruan, pagkita Vice Speaker ang kakalway Thailand uya ko puron ranwot. Vice Speaker. Kailangan kong ng speaker nawa itong aran mao ng common. Pamakabayan ng Honorable Senators ka oral koros mayang supay yala malamin man sang ranot. Amawa kam kubra payan kak tungalan ki payamawan ay tungalwaw ang patrang sa palmamaya mo tungal na tay nilang. Protonan maluwat ay tungalwawang Common Speaker, Pamakabayan Honorable Senators Koros, of Moonigig Commissioner and PTA, Subin Paliang Central Division Dr. Kalang, Imanuanuki, Logan Kamaran Kiti Mayang Patrang, Laban Man, Iralakan Mayang Patrang ilamalang moto pelikran maun kaya mau ang ton pay unsak. Main speaker nuwaw barawan sa karay kamu yung umot kasampalwat pagi kalang kadla da patola uyale truck pataro po nasani o sapulman liga o taban channel ran karyaw antiya ba na kasanto karya pa ko. Amen. Essential ang mga kumagot siyang Vice Speaker, koros mautong kamaguto masaniyay, uwa masanisyo, pwede kamaguto po itaramye, masanaban journal and ran karyaw. Amen. Makoros check mawar journal, o silar, tasyoto masanibay, ban po na siya kamagut mamiyak, tayo na ito masanibay, koros mautong kamaguto masaniyay, uwa masanisyo, kamagut po itar, o tayo ito tiro, sabal man kitar, journal and ran karyaw. Kamu Vice Speaker. Speaker, kamu kubra. Iman perang ka perayang o pagi mumot kasambalu dan ka kasamuy ray lakan me katang ilang mensang ranwat mo na ibantaw law ya kamu git. Iman pagi talang ka kasamuy ray mayang agi laban market ito speaker
and Kitty Municipal Isokonati, Commissioner and PTA, Dr. Kalem no apapali palian asangta ni pan Department Health, Logan Kamarayan Kitty, 11 month, o ibil kamele mo nuwa mapil yang tita bilban yang tungalan ke kaula ranot. O irailakan koros mo patong wilamalaman mansangut nan wasan wilamalamut ibagi talaga katkiyang raile ulupulupan. Mang Speaker nuwa iman patawan pagi talaga torak tiyang raisuo walu. Chansal kamagat sampai speaker Thailand torak tiyan ng isu waldo upo agiyam ya karyaman pan kamagadok Thailand katkatiyar tepat patroyer pon ng isu walu ay son katkilon tepat walong kamutan ko senet kan o resolution kan makaros sa bulman kiya de tungalen kiya ransi umawag Thailand katla mo Thailand iban bonus pa speaker Kalangan Mang Speaker nuwa iman patawan pagi Dalam suspend order of business o kati tapat tiyong pan iraisak payo pel kalendar. Chansal kamagat yung miyaya Romia karyaman pe harate ban patroan magtrade patroyer to nempe isak payo o iban po na siya vice speaker Kalangan ng kamu Mang Speaker kam gubro po yung kaktor perentat ang itungal neighbor Tukang pagkabahit sa Senator Perez. Speaker yield floor wrong Senator Perez. Kailangan ko, Mr. Speaker, kailangan ko, Vice Speaker, muna ibahan patuan yang Jakarta at jam matay biguburan ranwat kayo man patuan tiyang di ay tuwal Jakartaan wawo kapang bahan kuburan sa matay kuur labalap ibil patuan miya kalap kayo kat nan kailwat absir jan saleng trail tuwal Jakartaan kayo po niya wawo pan kuburan rail kalap ako iso kami yakitay and compound with ubil on the rail gun by kat nan calorie. Imed baron we had a motion and recall to on some rule 11G and recall bill number ebukisili sa kayo level nal freezer payo LT2. Kamagit yung mayor, Thailand kadlang, and motion and recall, kamutan ko Senate. Point of information by Mr. Speaker. Speaker ma ipologolo dyan. Kubura, state, sabi mo point of information and Senator Carr. Kailangan may Mr. Speaker, ito nga wow kapatapat nintuan lapo kom rating kita sa matahil uya laman mesang ranwat ninlang ito nga wala pang kupromi wan ko mela fa speaker all ngi ang senator ko bilmen patyang kupurakan o kasamo wan ki Israel John Way me patyang jay melel laban markiti dukan tolan wan ku dukan kamarain kiti o Israel John Way kasambal jodo me patyang jay mesang ranwat may Mr. Speaker muna tayo man kat-katuwi nan uya bentaw kasambal wat pagaya tayo man kadyang nanusus and kak miya kawawan na yung tataw magtaibang kadyang lala tama pan rukalo ela karabe ngayon mabisuro ko ng sansal utana nane kapese iwan miya mabilnan kamal bilmo ay kailangan may Mr. Speaker. Kailangan ibangan matawan pagkakailan komal, pagkamelan naman muna tayo panusu sa koros ko na yung mangi ta patawan. Menya pil magtayban recall, tayban komal ma. Tayo komal
o nansabul matail Uya Kupur, o mona tail Komaldi, Chanchal Memia Kamagatiuk, Titan Recall. Questionnet, the Kamamatan questionnet, Apukisilisa Keo, Lebenial Riesak Payo, LT2. Pagi Amia Karya Pen Kamagito, Iban Pone, Sokoros Mautung Kamagito, Masani A. Uang Masani So. Chanchal motion sa repoita o kamagit memia chaila palialar o chukak pala entertain ranwat. Kaya tatla mo tayo. Privilege na, Mr. Speaker. Kamuy Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker bagi ibang pura yang tunggalan kaya sumao ay tunggal sakar sa balban ko pura mo medal ay tunggal wawan tutuwa da ban ko pura Vice Speaker Honorable Senator ko Israel ko may badang dahil mang Mr. Speaker remain pada kamu yo memot kesembalwat o pagi kasamben sama daisong ko labalap the Honorable Nelson Joseph and Mia Nancy in Ranwat o men pagi tak dahil ang kakagiyang labalap kailangan may Mr. Speaker. Kailangan ko po mo Speaker lang sa Chairman. Kamuy Vice Speaker. Kailangan Speaker man mo yata motion neutral yan kamaltisan nan uyala manam law o pasan o mo pang call on kamanaman in budget FY 2025. Na muna iban po na siya kamaguto. Even update na siyang kamuyo member, chairman and committee. Yairan status in budget. Teka sa palpa na lakap, taniyan. Mo promotion o, tanay ba ang pasan, college speaker. Eh kailangan ma teka komal laban na so Dahil kumal, magkupura, dahil kumal ma-update update sa mga committee in finance. eh kailangan
Pur o iban po na sa Vice Speaker. Kalangan na maing speaker niwaw iman patawan pagi dalang kakturok tiyang ke pan resolution calendar. Kailangan Vice Speaker, pwede miya kamagit pa miya o miya karyaman pa, try kat-katyer on item walo, yay, Isaac Limao, resolution calendar. Kailangan Vice Speaker. Kami, Senator Net, Kailangan kami speaker. Ipatrawan kau na bata segera kami awariaw. Apa yang kia selaran so agam katun kubra gini sekan lima. Itungan sekeran wah kepada bat. Apa yang kia anso. Ni wah men patrawan wiyata kamakit kitailen. Iman patrawan wiyata kamakitun withdraw. Resolution number pasak tua oleh penial riset payu o talent place nan item number isak lemau resolution calendar pagkakariaman. pagtaro karyaman koros maudrung kamaguto masani yay, uwa masani siyo kamagit pa ita, masani ba, child Putroyer o iban pagkitang child and place kamutan resolution pa isak tuwa ulit nangyari isak payo pan supplementary Speaker. resolution calendar. Speaker. Kami, Chief Clerk, Speaker. Sino copyright? Speaker, dahil kumalma, miniteo taryaw. Dahil Uyakpur o Chansal me trial withdrawer resolution pa isak tuwa ulit nangyari isak payo o placer pa supplementary resolution calendar. Biya kamagit pa speaker kami. kalangan speaker pwede ranwa ta non-work karapa toto ang ni wa para clear sa pagay ka. Raka-saka year sansalatak. Dahil ka kayo ki pa na supplement ki pwede subay di ko kat-kater sangko bang lagalat.
umakit mapanguyaw talang kaktaulasan. Sang nakarabaw, iman uyata kamagataw, mumut ka sambalwatan, padusan nan uyalamalam ranwat, may tiyang kamtikan ng tataw ko sa palpanan ang maluwat, rangko na kulakaisak. Kariyaman. Chancellor mo kamagit mabiya. Koros mo utung kamagito. Masani tapatruan Uwa masani show. Kamagit paita ruktaipan kombal di sana huya kupur. O pilih purpene ni kaunop clock Asia. Alangan ng Oh